Erozija takozvanog socijalističkog lagera postajala je vidljiva i golim okom. Za nepune 2 godine okončana je era komunizma u Europi. Sovjetski savez se raspao, a Varšavski pakt se ugasio. Iz vizure zapada postignut je optimalan cilj. Protivnik je poražen u miru, odnosno ostvarena je pobjeda bez rata. Vizioniranje razvoja u Jugoslaviji, koja je bila raspeta naraslim društvenim i ekonomskim protivječnostima, išlo je u 2 oprečna pravca. Slovenija i Hrvatska su težile demokratiziranju odnosa u zajedničkoj državi s krajnjim zahtjevom za njeno pretvaranje u konfederaciju nezavisnih država, dok je rukovodstvo Srbije, zarobljeno fikcijom takozvane Velike Srbije, namjeravalo ovdje stvoriti svojevrsnu repliku Sovjetskog saveza, naravno pod neupitnom dominacijom Beograda. U tim se sporenjima raspao i Savez komunista, a organi zajedničke države bili su paralizirani. Jedino je armija ostala formalno funkcionalna, ali je zbog totalne srbizacije njenog komandnog kadra, koji se stavio u službu ostvarenja preživjelih kleronacionalističkih ciljeva srpstva, u očima većine naroda u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, izgubila vjerodostojnost jugoslavenske institucije. Bila je to još jedna protivriječnost tadašnje jugoslavenske situacije. Zemlja se decentralizirala, a njena vojska se unitarizirala. Val demokratizacije, koji je snažno zapljuskivao istočnoevropske horizonte, nije mimoišao ni Jugoslaviju, no u nekim njenim nacionalno-republičkim segmentima uglavnom je skrenuo ukrivo. Politička kultura demokracije slabo se primala na tlu, gdje je jednopartijska vladavina desetljećima jačala svoje korijenje. Ukidanje diktata Saveza komunista otvorilo je na jednoj strani prostor primitivnom nacionalizmu i pseudoreligioznosti, a na drugoj strani nekritičnoj vjeri u magiju tržišne ekonomije i kapitalizma, kao čarobnog štapića za brz privredni razvoj i demokratizaciju. Izvjesni oblici parlamentarizma i civilnog društva, koji su se pod utjecajem Zapada pojavili u tadašnjoj Jugoslaviji, bili su prožeti nacionalizmom, a ne demokracijom. Nacionalističko vođstvo Beograda spremalo se za osvajački rat. S homogeniziranim narodom iza sebe, sa crkvom i akademijom nauka kao agilnim saradnicima i sudionicima u projektu preoblikovanja Jugoslavije u Veliku Srbiju, Slobodan Milošević je naložio armijskom vrhu da reorganizira strukturu i zapovjedni lanac u još uvijek zajedničkoj vojsci. Po takvim zamislima ukinute su Sarajevska i Ljubljanska vojna oblast. Zapadna granica, odnosno zona odgovornosti Beogradske vojne oblasti, se protegla čak do desne obale rijeke Une. Shodno tome, sve jedinice u Bosni i Hercegovini stavljene su pod komandu Beograda, a svim garnizonima u Sloveniji zapovijedalo se iz Zagreba. Jugoslavenska narodna armija je zaplijenila oružje teritorijalne odbrane u svim republikama, osim u Srbiji, Crnoj Gori i na područjima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je u većim koncentracijama živjelo srpsko stanovništvo. Bilo je očevidno da je ta reorganizacija vojnog sektora bila osmišljena kao operativna priprema za okupaciju cijele Bosne i Hercegovine i dijelova Hrvatske koji su trebali biti obuhvaćeni granicama fantomske srpske države. Jedan zapadni autor je još prije Drugog svjetskog rata izrekao dijagnozu povijesne događajnosti u ovom dijelu Europe, kazavši da Balkan proizvodi više historije nego je može podnijeti. Jedna američka književnica je opet zaključila da je u Sarajevu počeo i završio 20. vijek. Počeo je atentatom u Sarajevu, a završio atentatom na Sarajevo, napisala je draga i umna Susan Sontag. Agresija na Bosnu i Hercegovinu bila je masivna po razmjerama, a nepojmljivo brutalna po izvedbi. Cilj srpskog agresora bio je dvojak: osvajanje teritorije i iskorjenjivanje nesrpskog stanovništva. Početkom 1992. Bosna je bila zemlja s najgušćom koncentracijom oružja na planeti.
Ovdje su bila stacionirana 4 korpusa opremljena moćnim oruđima i modernim borbenim sistemima. Tokom agresije Bosnu su napadali dijelovi još 5 korpusa Jugoslavenske narodne armije. Sa paramilitarnim formacijama SDS-a i četničkim odredima iz Srbije i Crne Gore, agresorska sila je narasla na oko 200.000 ljudi. Inducirana mržnjom prema svemu nesrpskom, ta opaka armada raspolagala je sa blizu 1000 tenkova, nekoliko stotina oklopnih transportera, 3.500 artiljerijskih cijevi, te neiscrpnim stokovima pješadijskog naoružanja i municije. Bolesno vojstvo agresora psihološki je pripremilo svoju vojsku za zločine, kakve ova zemlja nije upamtila u 1000 godina svoje povijesti. Međutim, zlo koje se sručilo na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine nadvisio je otpor njenih patriota. Alija Izetbegović je bez sumnje bio stožerna ličnost okupljanja i organiziranja slobodarskih i odbrambenih energija naroda. Većinu tadašnjih govora završavao je nadahnjujućim stihovima svog omiljenog pjesnika koji glase: Velikim Bogom se kunemo, da robovi biti neće. Nemjerljiv je doprinos Alije Izetbegovića čudu bosanskog otpora, kako je metaforički nazvao odbrambeno-oslobodilački napor bosanskih patriota. 2 svoje najvrijednije odlike, više nego i jednom pojedincu, armija Bosne i Hercegovine zahvaljuje upravo Aliji Izetbegoviću. To je njeno odbacivanje zločina kao ratnog cilja, te njeno istrajavanje na multikulturalnosti. Ova vojska je s početka bila višenacionalna, sa znatnim učešćem pripadnika srpskog i hrvatskog naroda. No sama logika rata, koji od svakog pojedinca traži najveća fizička naprezanja i stalno suočavanje sa prijetnjom vlastite smrti, dovela je do osipanja njenog sastava upravo po liniji nepripadanja bošnjačkom narodu. Mada je potkraj rata ostala gotovo jednonacionalna po sastavu, armija Bosne i Hercegovine se nastavila boriti za demokratsko, multinacionalno i multikonfesionalno društvo ravnopravnih građana. A iza tog njenog viteškog opredjeljenja stajao je Alija Izetbegović, u punom kapacitetu osobnog i državničkog autoriteta. Ovozemaljski život Alije Izetbegovića trajao je 78 godina i 62 dana, od 8. augusta 1925. do 19. oktobra 2003. godine. Međutim, brazda koju je izdubio svojim životom, kazana stihom velikog pjesnika, 1000 ljeta duboka je. Kako vrijeme protiče, sve je vidljivije da ime Alije Izetbegovića ostaje neizbrisivo urezano u bosansko-hercegovačku historiju, a njegov najdubljeg poštovanja vrijedan lik i dalje živi u sjećanju savremenika i njegovih saradnika iz najtežeg razdoblja povijesti ove zemlje. Meni je pokojni predsjednik Izetbegović bio vrlo dragocen sugovornik. Bili smo ljudi koji smo pripadali sasvim različitim svjetskim nazorima. On je bio duboko vjeran musliman, ja sam bio ateista i komunista. Gledali smo na te pojave društvene i procese svako sa svog ugla, sa svojom etikom, i na kraju smo utvrdili da zapravo nema tako velikih etičkih razlika u gledanjima na ono što treba čuvati. To je ljudsko dostojanstvo, to je demokratizam i to je pokušaj zbližiti naše narode, naše republike tadašnje i buduće države sa procesima koji su tada već karakterizirali savremenu Europu. To je bilo razdoblje raspada velikih blokova i stvaranje jedne nove Europe na temeljima koji su bili postavljeni poslije Drugog svjetskog rata.